guys, nandito po pa ngayon sa Binsi. Magpapalupad po tayo ng parol. Nandito po tayo ngayon sa All Street. Ito yung All Street sa Binsi. Punta po tayo sa paliparan ng parol. Okay guys?我要热寂寞的哈，这个香川芥末。对。Nagutom ako, bili muna tayo. Iyo, kita binchi ba? Ay, yan lang sila. Well, Hi. Ang sarap. Wow! Ay, marang registration dire. 要不要放个边上？那 register 那边呢？要不要写个订单呢？要不要换一个？猪血糕一只。我们那个，这个都有啊。要哪一种？这个单色是150，四色是200。这个150吧，对，这个150。150啊。哎，这单色然后去在铁轨上面放。去那边吗？哎，没有这紫色。对啊哎对。去那边写吗？哎呀，没有在我家写，我家里面写。那边的写，你们那边写，写你的字，你们要的字。好，那你们要单色四色？ 150吗？哎，这个四色，这个是四色200。 200。哎，单个的那个，这边是200。然后呢150呢？ 150颜色是有这种。啊，这个就好了。要哪一个？ 150。啊，我要这个红色的。好，红色的，来请进来。啊，各位。怎么办？来，一起你们来。 Ito. Picture. Palipat tayo ng sa akin, ano? 进去里面的。那你不要，还是反正你自己写，可是最后要写你名字。